Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami uLoveness Maswanganye, ngihlala eKrizani. Umvumi wenu wegospel. Loveness uqala wazeka ngengoma ethi uma ngihlabelela ngawe, kodwa bakhona bayaziko bakhona abangayazi. But manje ngibuyile ngealbum yesi2 iseseyisha. Le album le iphethe ingoma ethi makume konke isihloko sayo. And ingoma edumile right now makume konke. Ziyabuya phakathi kwela album kukhona nebhari, ungamenzi ibhari zimu. I-album yami etsha itholakala kuma online stores. Ama-hard copy wale album le eqeda ukuphuma ayatholakala ema-shop wonke. Kwamanje la engene kiwo nawa ilawa avelayo manje. Into ehlukene nayo what I can say ukuthi ingoma zami akusingoma lezi ezijwayelekile, ingoma ezitsha lezi engizenzile. So and le album le like ibuya enhlizweni. I-African gospel include everyone. Akunandaba ukuthi ukwenza kuphi or uyakhonza noma awukhonzi. Even abogogo bayayizwa bayizwisisa nabomkhulu because mangathi ezingoma eziningi sicula ngesilungu. Laba abazali bethu sibashiye emuva then bagcine bangasa understand ukuthi sisho ukuthini. Ngavume wena ngavume sathana hlanga ngawe. Ku-album yami ama-language akhona kuneSindebele, kuneSizulu, kuneSotho. Yiwo ama-language available kwamanje. But isikhathi masiya ngizo-eda nesiTsonga namanye futhi. Umuntu ongazange amamele igospel ngiyakuthembisa, sukuma uhambe ufune le album le. Nangabe unefoni maybe awukhoni ukusebenzisa i-internet, cela abantwana mangabe umuntu omdala noma awukhoni bancede ni download izingoma zakaLoveness uzowuzwa umehluko. Ngiyabonga. Efesu 6:23 ukuthula
makube kubazalwane nothando kanye nokukholwa okuvela kuNkulunkulu uyise nasenkosini uJesu